Tunlaya Sonam Kapoor an huat chan le ama chanchin toy hi kan ngai thadon ani. The sunburst flowers calling on Monday overdue, but I Sushant Singh Rajput thi chungchanga Sonam Kapoor an huat chan pakhat chu Karan Johar sowa Hot or Not game a chuan Karan Johar chuan actor ming sang sanga soya hot te very hot ti de in Sonam Kapoor hian alo changa Sushant Singh Rajput minga ron soi chuan ha ti in a changa hotang ka shelo atilia tuna Sushant Singh Rajput thi na chungchanga hian he video hi aron lar le hle Very hot. Imran Khan, Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen any of his films. Instagram lama po hate comments le hate message te adong na sa a aron share a chuan kha interview kha kumsari liamta ami ani film pakhat ba kala changlawa kalau shelawa ani pot min shelo ka chanchin po engma tun thlengin soinga heklo ti in achanga anu le pa te Instagram comment section le ama Instagram post comment section te a off chungchanga po a hlo wak ni lawin a mental health ta na ni zok thule anu le pa ten heng comments te hi dong turin ti swalan nei lo thu te aron soya mitam takin ngoi mai se tian oma a thenin a om ve thawe antia nangin enge ingai dani ron comment don ya engpo ni se a chanchin toy lo ngai thalokila actor lar tak Anil Kapoor fanu ania ama hi Bollywood fashionista ti ani thina Bollywood fashion soi chuan ming hi alang hal ti ang velani Bollywood fashion icon ti ani pasala nei to a pasal hi anan ahoja ania tuna chuan a chanchin sha tur toite te ang kha kan endon ani Arun pian na hi chungkolar le hausa anni sa a apa po actor lar takania anu Sudita Kapoor po model ani mase anu na boy phalawa pa ngai takin anu na mang chawa teenager ani lai po in a tho chwa nge hi man khera du thina college ka lai po in waitress ang te na lo thoka thomno man taw le don phei chuan ama tho chwa nge le tum khera anu le pa ti hausak na hi aring top ngai lawa tho chwa ve khera tum thin acting hi aril ruwa a ngai lo anchu ko background chu acting lam ni ma se actress ni hi atum ngai lawa filmmaker Sanjay Leela Bhansali hi puin assistant director angin om thina Sanjay Leela hian film changturina tina sa a ama a thena om ti shil thin ma se Sonam hian apom ngai lawa ma se kum ni don ti tura thlem nuwa Sonam hian pomin Sawariya tia Ranbir Kapoor nen anron changta ani हम चाहते तो मैं एक बार के लिए हमने सोचा कि शायद amele ataksa e chuan a oi lo mai thei ma se ei tur du em thina ni a athau thin leboka Indian food le street food angaina a ina saboka ma se a film chan hasak ber tur Sanjay Leela Bhansali direct Sawariya Achandon Khan keji somriat lai ni a weight loss tura ti ani nu in keji somthum panga ve lai lo losa tunang hi ani thei phata ani anu le pate anlar boka akazen te po irinang anilo mai thei Arjun Kapoor hi apa lama changa akazen ani a Ranveer Singh hi anu lama changa akazen ani boka school ankal lai po in ti du da ator po in Arjun Kapoor hian lo chan thina Arjun Kapoor nen hian school ankal don thin ani fashion le acting pia lama hian lampo nuamati hle a dancing class lokala heta hian classical dance azira trained classical dancer ani alam thiam zia chu film jana po amu thei ani mi fing takania fashion lama tunla ya shia acting le fashion mai ni lawin khovela politics le social matters strang te angai vena le khabu achiar na sa a current affairs le national politics thlengin a shehle a thil theng sanga allowing in social media ate o allow nei to thinani le khabu chiar ngai na mi tak le khovela thil theng te ngai vena shat vek tumania acting lama kalatum lo chan po writer ni alo du wangania masia to pa chuan acting lama akal vele tangenge a heti chung hian le khabu chiar ero alaban san lo Coldplay te la a Bollywood actress lang thei masaber le chunania Coldplay la him for the weekend na khan alo langani
a unaw te hi kan lo hrelu tuk lo mai theya unaw pathum man ni a ama hi a upa ber ani a naw mi pale mi chia anei ani